bajo un mismo sol. Kay ñukanchipa mikunapika rikuchinchik imaja pundamanta ñukanchipa hatun mamakunapa mikunakuna kashkata. Kashna mikunakunataka ama kungankapami imaja yanunata rikuchinchik. Ashtawankari yachakushpa katina kanchik. Shamu wawakunaman yachachishpa katinkapa. Kunanka arroz cebadata ruranata rikuchikrinchik. Imanalla mashikuna, kunanga kaypi kanchik compañía aylluktapi. Kaypimi ñukanchiwan kan tía Laura Kushkawa. Paymi ñukanchima yachachikrin imaja pundamanta mikunata yanunata. Imanalla tía Laura, kunanga imatata yanukrinki? Kunan cebadata yanunkapa sigurajani. Arroz cebadata yanunkapaka imajata rurakrinki? Kunan kay cebadataka primero mapakunata agllakrijani shina shamun shina chay muyukuna shina rabana muyukuna shina chay rumikuna shina tiyan balikukuna shinakunata primero agllakrijani shinashpami kaytaka chay imashpimi espigakunata tapitaka surkushpa limpiashpa ajichaypun. Chaypa hipaka imatapas tawanka shinana? Chaypa hipaña tukuy kay cebadaqa ña limpio kaypika ña kutay kallarina ña yanankapa chay kutashpa ña chay molinata kutashpa ña yanankapa. Kaytaka yankata chukutana o imatapas ashtawan shinana? Na kaytaka limpio kaypi ña kutanalla kani. Kay kutashka hipaka imatata ashtawanka shinanara? Kaytaka kunan horasqa kutashpaqa ña chay haku llukshichunmi sidasupi shushun chay hakuta llukshishka hipami ña kutin ña chay imashti raku kupakuna shina richun apichana ña batiapi kayka haku machika apita yanunkapa mishkiwan. Chaypaka imatata limpiana? Kaytaka batiapi churashpa ajichana. Chika pero primero chay imashtimi raku hupakuna richun ajichana. Kay hupakunata chunchuchina? Kay raku hupakunatami anchuchina kashna chay imashtimi richun tukuylla kashna hupakuna kashna. Shiranki llapulpi tukurinchachu imatapas? Kashna huk llapita gulpi tukurinlla. Kashna raku hupakunata. Kay hupataka yanka shitanalla? Kayka ñanka shitanalla ña hawalla hupa ña raku hupa. Chaytaka ña yanunalla o imatapas ashtawan kutanara? Kaytaka hasnirupi yalichishpa ña hasnirumanta nachi ña urmashpa ña hasnirumantami ña urman ña hanziku chaytami ña yanuna kaypika rakukuna tiyakran iwalana chay hasnirupi iwalana. Kaypikanachu imapas ashtawan hupakuna yalinra? Ari kaypi ña yalishkata ultimata ña anshalagota chay imashpimi ña ajichana ña kuti chay ña raku hupataka ña kacharkanchik kunan hanzi hupa kaypi yalish chay kidashkakuna ña yalinga kaypi chayta ña kutin ajichana kanchik ña kutin ña mangama ña chirangapi ña ultimata kay rakukunataka kutin molinata yalichina ña kashna kidan rakulla kaypika ña kashna ña supapa ña hanziku kidan kashna hanziku shina. Kayka ña yanunkapa paktanchu? Ari paktan ña. Shinaka kunanka kayta yanuyta rarish? Ari kunanka yanutashunchis. Kaytaka yankata churanallachu o yaku timpukuchun shuyanara? Ña chiranallam. Churashpa ña ajicharkanchik ña tukuy limpiashkataka ña chiranallam kanchik ña kaypi. Ña imasata ña yanushka kakta yacharin? Ña timpushpa kaypi ña paylata ña sankuyashpa katinllam ña timpushpallata.
¿La sanguyalpica? Chay yakutam rikushpa y chay cebada tapas ima tanto chay yakupi sanguyanta nya tantias churan nya chica nya paisita nya sanguyan jam nya kanchichna chay tukuy cosas kuna nya yanushpa kachu. Kay mikunapika imata churana? Kay mikunapika churagrinimi chay chulluta, purututa shina churashpa kunawarska yanushashpa ishkuni. Chay granukunata churana o imata estaban churana? Churanallami papa ima pukulis chica chay aliyushimi. ¿Y kulis para dónde kama chunata estaban churana ya? Chaywan ali mikunayushimi. Kunanga imata churagringi? Kuna papa churagrini nya purutu nya yanuhupi nya papa waña igual yanuchu. Chayta churana o imata estaban Kayta churasha nya kay papa chushkipa kulis churana kan. Chaymantaka? Chaymantaka cebolla kunata shina cebolla, ajo churagrini mishkiachu mikunaga mishkiachu y chaymantaka nya listo mikagni. ¿Ima tiempo pita chayka yanun? Papa 10 minutos yanuna. Tía mangapita kasna mikunata yanunata yachachirka? Ñuka mamitami yachachirka kaytaka shina yanungi nishpa kanllangi nishpa maymam shina mamita rishpaka shina yanungi cebadata nishpa shina yanungi kamllangi kutangi shinami ajichashpa yanuna nishpa shina yachachirka chaymi kunanga ña yachashpa kunanga ñuka yanushpa shina yanushpa kawsani. Kunanga imata tatia pika hungi? Kunanga kulanchuta pikajani shinashpa kulanchuta pikashpa churagrijuni mikunapi chaytaka ña mikuna yanushka ultimo churana ña. Kunanga ña yanuyta tukuchiparkanchik tía Laura ninanda yupay chapanchik kaypi kikinpa wasipi ñukanchita kimichishkamanta. Pashi ñuka wasikuma shamushkamanta yupay chapani mikunaga allichi llushirka imachari malipayari. Kay mikunakuna ninan alimentukunata charin. Kasna mikunata ñukanchipa mamakunaka puntaka yanun karka. Kaymi karka ñukanchipa mikunakuna. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Ñami tukuchiparkanchik kay villaykunawan. Yupaychanchik tukuy tayta mamakunata wambra kuytsakunatapash ñukanchita kumpashkamanta. Ali tutata charipankichik. Nuestros amigos de Carchi, Imbabura y Pichincha pueden escribirnos a nuestro correo electrónico bajounmismosol2006@yahoo.com. Gracias por su fiel sintonía. Les esperamos la próxima semana.